таваллуди Тоҷикистону ҷаҳон аз радиои озодӣ тақдими шумост. Ман Шалогул Хоҷа ҳастам. Салом. Дар барномаи имрӯз 12 июл ин мавзӯъҳоро дорем. муҳлати тӯлонии зиндон ба 7 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон дар қазияи кӯшиши тарконидани қатори сабсан гунаҳгор эълон шуданд. фаъолзанони Судон мегӯянд дар давраи ҳукмронии Умар Башир мавриди хушунат ва азияти мақомоту низомиён қарор гирифтанд. режим кӯшиш мекунад то занонро таҳқир намуда ҷомеаро сархам кунад. режим медонад ки таҷовуз ба номуси зан таҷовуз ба номуси миллат аст. нархи барқ паёпай боло меравад, аммо маош чӣ? сокинон дар Тоҷикистон мегӯянд тавони пардохти пули истифодаи барқро аз рӯи тарофаи нав надоранд. ин мардум ҳам свет дора газ надорад ахир мушинам як шаб кор мекирад хушами 50 сасум ҳар баробари свет мардум бечора пул шадан кай олика мезан. додгоҳи низомӣ дар Москав имрӯз 7 шаҳрванди Тоҷикистонро ба муҳлатҳои тӯлонии зиндон ҳукм намуд. ҳамаи онҳо дар талоши ҳамла ба қатори сабсан гунаҳгор дониста шуданд. ба ҳамин тартиб ин зодагони Тоҷикистон аз 15 то 21 соли худро дар маҳбас сипарӣ хоҳанд кард. додгоҳ гуфт ин нафарон узви созмони мамнӯи давлати исломӣ буда соли 2017 талош карданд қатори бо суръати сабсанро битарконанд. сабсан аз рӯи хатти роҳи оҳан берун нашуд, вале 5 қатораш осеб дид. дар сухани охирини худ 5 нафар аз гумонбарон худро пурра бегуноҳ номиданд. 1 нафар қисман ва дигарӣ комилан иттиҳомро эътироф карда буд. маълум нест ки ин эътирофҳо дар чӣ шароите ба даст омадааст. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. обозӣ ва истироҳати якрӯ ҷавонон аз шаҳри Душанбе ба заду хурд печида гурӯҳе ба беморхона ва чанд нафари дигар ба боздоштгоҳ интиқол ёфтанд. занозанӣ аз баҳси лавзӣ дар пайи бо такпӯш ҳозир шудани ҷавонон ба маҳалли аҳолинишин дар ноҳияи Рӯдакӣ шурӯъ шудааст. дар ҳоле ки наздикони ҷавонон мегӯянд сокинони маҳаллӣ бе ягон асос фарзандони онҳоро лату кӯб карданд, сокинони атрофи ҳавзи обозӣ қазияро дигаргуна шарҳ медиҳанд. зарангези наврӯзшоҳ ва шодмони ятим ҳар ду тарафи баҳсро шуниданд. гурӯҳе аз сокинони шаҳри Душанбе иддао доранд ки фарзандонашон ҳангоми обозӣ дар ҳавзе дар ноҳияи Рӯдакӣ мавриди латукӯби сокинони маҳаллӣ қарор гирифтаанд. маҷид убайдов мегӯяд писараш дар ин задухурд аз сараш осеб дидааст. ҳамроҳ бо писари ӯ ҳоло 3 нафари дигар бо осебҳои мухталиф дар беморхона қарор доранд. ҳолате ки ба ҳамин канда ки мезанам бигем ба канда мезанам баъд бачаам дастшам хел мекунад канда дар ҷои дасти бачаам мезанам канда ки мегардам. ба гуфтаи волидон сокинони минтақаи назди ҳавзи обозӣ аз он норозӣ буданд ки ҷавонон бо либоси такпӯш ба маҳалли аҳолинишин ҳозир шуданд. ташна мондем та мерем тарбуз мехарем тай турсик будея ки мардам та чӣ па тай турсик мешидан ҷанг бача бо бахшиш присидай ҳама каса задян авайош гирехтан иёра 3 кас монден 3 каса задян. занозании ҷавонон бо сокинони маҳаллӣ баъд аз зуҳри 10 июл дар маҳаллаи дарёободи ноҳияи Рӯдакӣ сурат гирифтааст. гурӯҳи ҷавонон барои истироҳат ва обозӣ назди ҳамин ҳавз омаданд ва таври шоҳидон мегӯянд онҳо бо либоси такпӯш барои харидани тарбуз вориди маҳалла шудаанд. задухурди аслӣ ҳам ҳудудан 1 километр дуртар аз ҷои обозӣ сурат гирифтааст. сокинони ҷамоати чимтепаи ноҳияи Рӯдакӣ мегӯянд ҷавонон баъди баҳси кӯтоҳ бо як сокини маҳалла аз он ҷо аввал рафтанд, аммо пас аз 20 дақиқа дубора бо чанд мошин омада ба онҳо ҳамла карданд. 3 нафари содагӣ будем, мошино қатъӣ омадан номерошон кандагӣ буд. як мошиниш лата пӯшондагӣ буд, номери қафош. 12-14 нафар фуромадан ай мошин сини хона дуромаданӣ шидан ки мо пеш рафтем инҷа қабидан кӯбуламон кадан ам хашапиданмон ки тавар қатизат қама янима кардем кантар дайром кардем. руслан мегӯяд хабари латтукӯб шудани ӯ ва писарашро модари пиру бемораш шунида аз тарс ҳамон шаб фавтидааст. писари Руслан ҳам дар ин занозанӣ аз чанд ҷои даст осеб дидааст. бо усу гирехт отама ба тавар зад рафт майдамаш тавара Руслан дастш мегирам ба тавар зад дастм дарш маиб шудаст. сокинони деҳа мегӯянд чӯбу табарро ҷавонони ҳамлагар ҳангоми занозанӣ аз хонаи як сокини маҳалла гирифтанд. мебинам ду одам омадеста яташ тай турсикай плавкай ятадигаш фору ами гражданский бачай буз бала нигоҳ мекунам таварам да ҳамиҷа мондаги ама кор кардестам омад да ҳамиҷа тавара гирифт ҳамон сураф
همون صراف تور نمیجه خواب بود من کار کردم که جای کار من. با گفته ساکنان محله آنها بعد آنکه در خانه‌های خود مورد لطکوب جوانان ناشناس قرار گرفتند زود به پلیس خبر دادند. همین اکر آمدم خونه‌اش خونه در اومدن پسش گفتم شما برو توات اپارتو به جنگ در دوره با اوسای در مایداش ترین حوالی نوشته گپ رو گوش نکرد با توات همین اکر زد و همین براه برآمد بین خلق تار کردن پریش کم زد یک یعنی ما غلط با برو اومدم قضیه. در نوارهایی که دوربین‌های مغازه‌های محله ثبت کردند دیده می‌شود که جوانان با لباس تک‌پوش ماشین‌های خود را با سرعت تیز می‌رانند. در پی این زنازانی از دو طرف چند نفر آسیب دیده دو جوان دیگر حالا در بازداشت قرار دارند. در بیمارخانه استقلال که حالا 4 جوان آنجا بستری است و ما گفتند همه آنها آسیب سبک گرفتند. پلیس منطقه تحقیق حادثه را شروع کرده تا انجام تفتیش از شرح آن خودداری میکند. بر اساس حساب‌های رسمی تنها در یک سال گذشته در شهر دوشنبه 14 مناقشه گروهی جوانان ثبت شده است که در آن کارد استفاده بردند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در موج اعتراضهای اخیر سودان که با حکمرانی 30 ساله پرزیدنت عمر بشیر خاتمه گذاشت، زنان نیروی پیشبرنده بودند. شماری از این زنان در صحبت با خبرنگاری ریترز ابراز داشتند که در جریان راهپیمایی‌ها مورد خشونت و اذیت مقامات قرار گرفته بودند. جزئیات بیشتر از اسکندری خوجامیرزاده. ظاهراً بسیاری از زنانی که در اعتراضهای اخیر سودان اشتراک نموده به حکم 30 ساله پرزیدنت عمر بشیر نقطه تمت گذاشتند، ماه‌ها و حتی شاید سالها از زخم‌های جسمانی و روانیشان اذیت کشند. در ماه اپریل بعد برکناری پرزیدنت بشیر شورای نظامی روی کار آمد. هفته گذشته این نهاد با اعتراضگران در مسئله تقسیم قدرت به موافقت رسید. ماهی ابایزید میگوید در جریان اعتراضها او را برای پوشیدن شیم لطکوب کردند. در دوره حکمرانی بشیر بر پایه قانون اخلاق نظارت به دست مردم بوده، آنها می توانند زن را برای پوشیدن شیم حبس کنند. از دستم تیر خورده باشم هم لطکوبم رو ادامه دادند. آنها با قبیح‌ترین لحن مرا دشنام می‌دادند. من نمی‌توانم حرف آنها را تکرار کنم. وقتی که می‌گریختم 4 نفرشان مرا تعقیب کرده می‌زدند و دشنام می‌دادند. زنان دیگر درباره حمله‌های بدتر از آن قصه می‌کنند. آنها می‌گویند 3 ایون گردهمایی زنان در نزد وزارت مدافعه به طور خشونتبار پراکنده کرده شد و بعضی زنان اشتراکچی شکایت کردند که سربازان به ناموس آنها تجاوز کردند. زنان محلی میگویند بر علاوه تجاوز به ناموس، سربازان لباس تکپوش آنها را همچون رمز شکست زنان در روی ستونهای برق آویخته بودند. النظام دائما بیعاین للنساء رژیم دویم زنان را همچون وسیله برای قصاص و تسلیم نمودن مخالفینش استفاده میبرد. از این رو شرف زن به شرف جامعه مستقیما ارتباط دارد. برای مثال رژیم کوشش میکند تا زنان را تحقیر نموده جامعه را سرخم کند. رژیم میداند که تجاوز به ناموس زن تجاوز به ناموس ملت است. تركيع وإهانة النساء ده يعني بشكل أو بآخر إهانة وتركيع المجتمع. خبرگزاری ریترز نتوانست گزارش‌ها درباره تجاوز به ناموس زنان سودانی را از منبع‌های مستقل تصدیق و یا رد کند. در گذشته شورای نظامی گزارش‌ها درباره تجاوز به ناموس زنان اعتراضگر را رد کرده است. کمیسیون حقوق بشر سودان تحقیق این عیب‌نامه‌ها را آغاز نمود. زنان دیگر باشد در اعتراض‌های اخیر فرزندانشان را از دست دادند. پسر 22 ساله منال فرح در اعتراض‌ها کشته شد. او میگوید از پسرش خواسته بود که در خانه باشد، ولی پسرش صلاح الدین طیب به حرف مادر گوش نداد. نظامیان سعی دارند مادر و فرزندانشان را ترسانند، ولی جوانان به کسی گوش نمیدهند. جوانان میخواهند به هدف رسند. انقلابیون و فوتیده ها همه آرزو دارند که اعتراضشان به هدف رسد. این زن دعا میکند که آرزوهای پسرش عملی شوند و حیاتش برابس نرفته باشد. برمیگردیم به تاجیکستان. ساکنان تاجیکستان از 1 سپتامبر سال جاری پول استفاده نیروی برق را باید از روی طرفین نفت سپارند که 17% بلندتر است.
қарори ҳукумат дар ин бора аллакай сокинонро ба ташвиш андохта аст. онҳо мегӯянд аз пардохти ҳаққи барқ сарпечӣ намекунанд, вале аз он норозианд ки нарх бо шароит ва даромадашон мувофиқ нест. гузориши настоящи времяро дар ин бора мумин аҳмадӣ тақдим мекунад. سه معاش کیمیا شریپова برای پرداخت پول استفاده برق صرف می شود. بر علاوه باید مبلغ خدمترسانی های کمونالی، آب و انداز خانه اش را سپارد. کیمیا در تشویش است که اگر این دفعه نرخ نیروی برق گران شود آن را چگونه می سپارد؟ ممکن که ما برق با قرضدار میشیم. مثلا اگر همونجا ما 300 سومون یا 270 نیستگی باشه ممکن ما 100 سومونش پرداخت کنیم 150 یا همین خیل دیگه باقی ماندهش میگیم که ما قرضدار هستیم تو یا 3 روز وقت مونتین یا که در آینده وای گیریم هم و پرگی همش وای میکنیم. کیمیا با اینکه اصلا حقوق شناس است و مثل اکثر دیگر تاجیکستانی ها سبب بالاروی نیروی برق را نمیفهمد، در حالی که به قول این زن نیروی برق را نیروگاه‌های داخلی تولید می‌کنند. و در روغون اینا شده شدگی نبود. برق ارزان بود. 17 و چند اول 13 و چند بود 15 و چند بود همین خیلی بعد روز تا روز بالا رفته است. نه که همین در طلباتی که از ما مبلغ میگیریم کار میکنیم در همین جوابون نیست همین چیز نوبه. بیشتری تاجیکستانی ها با کیمیا شریپova هم فکرند و خبر گران شدن نیروی برق آنها را ناراحت کرده است. آنها میگویند سطح زندگی، معاش و درآمد تغییر نمی‌یابد اما انداز تا رفت بلند می شود. قرضداری اهالی در نزد شرکت برق تاجیک به این هم از 100 میلیون دلار زیاد شده است. میرسونال با شیشه زلالش کم راستگه با شرایط امروزی برای مردم هم بازور روزشون گذراندستند. ممکن با یک بیرم ҳолатое мешавад ки қарздор мегардем, барои пардохтани пул имконият намеёбем, барқи моро хомӯш мекунанду мераванд. ин мардум ҳам свет дора, газ надорад дахил мушин, ҳам як шаб кор мекунад, ҳам 50 саатам ҳар рӯз баробари свет аст. мардум бечора пуша додан, кай олика метиҳанд. ин светоида фарқ надорад, мегӯ мода олика кай ки бутем бояд светоида шумо пуша платит кунед. بانک جهانی و بانک اروپایی رشد به حکومت تاجیکستان به خاطر تشویق استفاده عاقلانه نیروی برق توصیه می‌دهند که نرخ آن را با تدریج بلند بردارد. ولی در عین زمان این نهادهای مالی به ضرورت حل مشکلات اجتماعی اهالی تاکید می‌نمایند. به عقیده کارشناسان بانک جهانی ترافه‌های فعلی از میزان خراجات 2 برابر پستر است و این فرقیت را باید کاهش داد. اما به قول کارشناسان بانک‌های بین‌المللی همزمان باید معاش و درآمد مردم بلند برداشته شود. بلند برداشتن نرخ تأثیر منفی خواهد داشت چون که مردم کم بغل است. اگر در تاجیکستان صنف میانه حداقل 50% را تشکیل می‌کرد، این گونه ترافه‌ها چندان دردناک نمی‌بودند. چطور می‌توان ترافه‌ها را بلند برد در حالی که جمع‌آوری مبلغ از مردم با ترافه فعلی با مشکلی دست می‌دهد. در این حالت بنابر گران شدن نرخ نیروی برق قیمت مواد خوراکه نیز زیاد می شود. حالا به این هم از ما اندازبندی از همه بلند است. اگر باز طرفه های اینفراساختاری را گران کنند از کدام حساب پرداختها تأمین می شوند؟ طرفه های نو از 1 سپتامبر سال جاری عملی خواهند شد. ساکنان تاجیکستان که حالا برای استفاده هر کیلووات ساعت نیروی برق حدود 20 دیرم پرداخت می کنند باید نزدیکی 23 دیرم سپارند. мақомоти тоҷик расман тасдиқ карданд ки як шаҳрванди қирғизистон бо иттиҳоми қочоқи тамоку боздошт шудааст. дар ҳукумати шаҳри Исфара ба радиозудӣ гуфтанд Газибек Мейлибаев ба қочоқи тамоку дар ҳаҷми $30,000 муттаҳам дониста мешавад. Мейлибаев феълан дар боздошт аст ва аз рӯи иттиҳом ӯро то 5 соли зиндон таҳдид мекунад. бинандагони азиз, фурсате ки дар ихтиёр доштем ба поён мерасад. аз он ки то охири барнома моро ҳамроҳ будед ташаккур мегӯем ва ҳамин гуна даъват мекунем ки навору гузоришҳои ҷолибро аз канали мо дар YouTube бо номи озодӣ видео тамошо кунед. вебсайти радиои озодӣ низ дар хизмати шумо азизон аст ва барои шумо истироҳати хуб мехоҳем. то мулоқот дар ҳафтаи нав. худо нигаҳдори ҳар яки шумо азизон бошад.